Menjua-jua seni naras turang sini kelengi Tuhan, ijapa pe kamringan bas pak senda. Yarapkan kami, kam kerina lid ibas menjua-jua, tetap semangat, ibas ndalani, kegeluhan si ibreken Tuhan man banta. Ibas pak saenda, mari ras kita sikap, guna bengket kubas perpulungan jabu-jabunta. Guna menakan perpulungan jabu-jabunta, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 210 pitu ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Nggo sikap kami kerina Tuhan, guna dengkahkan karena katandu. Bagai pe kemahandu, guna nuriken katandu. Pakaikan kami Tuhan jadi perkakasndu, guna naksikan kebenaran katandu. Terpuji kam o Bapa, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh, singgo nasabken dosa kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab kuan-kuanen, bindu 10:5, ayat 23, ras ayat 28. Iogeken kami isina nina bagenda. Sehkal riahna ukur, adi terbelaskan kata si payo, ibas paksa si payo. Kala si mehuli, i ukurina lebe maka ibelas kena jawabna. Kala jahat, pedas i jawabna, tapi i peturahna kesusahan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, ukuri lebe maka belaskan. Enda si jadi tema ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabu enda. Entah pe ikatakan erkomunikasi. Tiap wari kalnge kita erbelas. Subuk man seisi jabunta, man temanta ibas dahinta, entah ibas usaha, bagai pe ibas masyarakat lingkungan ingan tatading. Tentu ibas kita ngerana, lasri carantang ngerana i rumah, bagepe man teman tak sejawat, bagepe man kalak sinterem. Harus ngenda kita beluh encibalkan rananta. Tapi ibas kinatana, lit ngekala adi i rumah, cukup kasar kal ngerana, man deharana, bagepe man anak-anakna, apalagi man si erdahinna. Tapi adi idarat jumpa ras temanna, sehkal randalna yang rana. Makana banci jadi pe anak jabuna, lakap na payo kai silaku kene. Tapi baskinatana likanga si idah, i rumah pe ia merandal ngerana, idarat pe ras i gereja entah ijapa pe sering ngerandal na ngerana. Maka maba kemala menate kal kehadiran na tupung ia nahken kata. Bagi pe likasi ida i rumah pe merawa, ijapa pe merawa. Lar turi-turin. Adi banci pe katakan nina orang tua talar pepah. Uga kap nantabeh bagai belas kena. Uga kap nasikap.
Akapna sedap, akap kalak nggo sedap. Bagaimana si terjadi ibas hubungan berkomunikasi kinahunenda. Banci jadi pe cakap te empeturah meneate, empeturah segat ate, empeturah kebiaran, bahkan pe lama motivasi kalak si deban. Erkiti-kitikan pengeranaan talaratur, banci pe kalak kisat jumpa ras kita. Kisat cakap-cakap ras kita. Sebab banci jadi kita pe menang sendiri. Bahkan pe lah menutup kemungkinan lid kalak singgo kisat rebelas. Seperluna saja. Adilah perlu lah yang rana. Maka i sepeng rana perdiate kena. I pergermet kena. Mon mau ni komentarina, mon mau lah komentarina. Sebab memang ngutekna tiap-tiap kala lit kepeken ciri khasna ibas nehken pendapatna. Tapi memang ibas kinatahana dakam. Kaikin si terbun ibas pusuhta, ekame si pedarat. Kaikin kebiasaan ta ibas jabu, tentu ekang kebiasaan tandarat. Maka gambaran dirinta, enda teridah nge arah kebiasaan ta rebelas. Ulah kita lupa belas-belas tenda banci memotivasi kala, tapi banci ka menekan semangat kala. Kata-kata sini belaskan kita banci pedeskan racun. Sirbahan ca kala si deban pe lanai bergairah dalani kegeluhan. Makana bas kita kala karo dakam lit ngamon mawon cakap nengate kulang nina. Baci sengayak mate pelana yang git jumpa dahisa kisat ia. Maka kita pe ibas ngerana perlu metenget. Belaskanlah kata-kata si payo alu waktu si payo ise teman tangerana. Nen umurna ras rayan Tuhan kugacaran tangerana. Ras orang tua kugacaran tangerana. Ras anak kugacaran tangerana. Labu ban ia anak-anak ate-ateta. Entah peban orang tua nggo ka ia pikun, nggo meganjang umurna, nggo kapas ate-ateta. Enda beren metenget. Maka ibas kitab kuan-kuan nenda ikatakan, sekal riah na ukur adi terbelaskan kata si payo ibas paksa si payo. Enda ngajari kita gelah ula hati-hati ita saja ngerana. Nen waktuna, nen situasina. Ya bicara bagi anak-anak umpamana, lid surah-surana, nen lebih kadan orang tua. Payonge ipindo pemindone, tupung ia baskat dan latih, mon mau dekam. Lengaya kundul pe, ngomela alakal pemindon anak-anak Lenga kundul orang tua pe, lenga busuk banna pe teh orang tua, lenga busungkun na kainge si banci isampati. Mis ngesura-surana ipesen. Entah pe orang tua, nahken kata mana anak penen ka waktu si payo, kai sangana idahi kena. Ya kita orang tua pe perlu kang bertobat dari sangayar lajar, entah kai deba pemindon ta. Encena ladung PR nanggo ka kita nembah. Ibas jabu. I gereja pe bagai, nenlah waktu si payo. Khotbah pandita ngeranai ka kita. Sanganan baca liturgis pertua diaken umpama nantah pertua karembang si khotbah, si komentari. Ngerana kala lasi begiken, tapi tupung kita ngerana begiken kala ateta kita. Maka perlu kanggelit etika. Ibas cakap-cakap enda pe. Ibas rebelas enda. Tentu kerina kita malam mateta adilit kala ngerana rekesehan, mahamat, ratur. La ia ngerana bagi hati-hatena.
Kerina kita merahat. Bagikan ranan si bagai. Tapi kita uga dage si bahan guna dirinta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Pakaikanlah waktu si payo ibasnehkan kata si payo. Ukurkan lebih bagas-bagas. Encedai entah lang. MC iajarkan Salomo arah kitab kuan-kuan nenda man bata. Sebab kitab Salomo enda mekapkan kitab si risikan melalakal pengajaran-pengajaran. Nasihat-nasihat gelah kita jadi kalak pentar. Ula geluh tala ratur. Maka na ula curna gelar Tuhan arah kita. Sia-sia ngahanak di bata. Rututus ku gereja ngaku ia pengikut Kristus. Tapi pengerana na penel peki. Pengerana na pe darami ate kalak mesui ini na. Maka na di bata penggo jadi curna arkiteken kita. Kitab Salomo enda nuriken kugakin kita arusna melasken kata si payo. Ibas paksa si payo nang dangi isepe. Maka ula kari la kita melias ngerana man anak-anak ta man perbulangan ta negara. Tadi man kalak sekal kita liasna. Man pimpinan ta umpamana melias. Tapi man bawahan ta lanai ratur. Isi kebun binatang pe bacin daratan. Nenlah ia maka sekala manusia si perlu irgai. Si perlu ikelangi. Sebab kata-kata anta sirature dengan menghuli bansi empetenang persoalan si belit. Kata-kata ipe bancir banca gujuh, banci gurupuh. Melala persoalan idoni enda, i gereja, i rumah, arkiteken pangerana. Apalagi jumpa kita kala si lain katana pedempak, ras katana petundal. Lasri. Maka nasihat Salomo enda ibas kitab kuan-kuan enda perlu kal itengeti. Perlu kal iperdiateken. Gelahna tupung kita ngukuri lebih siman belasan kan. La kita sembarangan terbelas. Enda encidahkan kualitas dirinta. Encidahkan isi kita. Encidahkan kebiasaan geluhta. Encidahkan kaikin si arus silakokan ibas kegeluhenta. Kala si mahuli iukurina lebih maka ibelas kena jawabna. Bicara nembah kalpiatena rukuria kai kari akibatna. Kita mon lah kita jujur nandangi kata sini belaskan kita. Maka banci sinen contohna bas peristiwa kematian. Si mateyenda mahuli ni talang. Kerinang kalak meteh salah mahuli. Ia menjingkat ninta siteng ia perkedat. Tapi dilabu ka penting kal ikuturikan perkedat na. Kinilah ulin na lo ka pada belaskan. Bas kerja-kerja pedakam bagai ka arus 11 ta. Ia kepaten umpamana. Makana bapak doin caras nandain doin menjingkap. Kena sada pelabutan de kena kami. Ban kami kalak susah kuta kami tading. Kaiman belasan kene bas peristiwa duka. Ia pekap dungo ngadep-ngadep orang tua nasi sakit nenggor bulan-bulan di rumah sakit. Laka tunduh-tunduh si rawaika. Si idoika. Enda mertina belaskanlah kata si payo ibas waktu si payo. Labu asal ibelasi. Engko pagi tenang, lit waktu dahi. Katakan, dahi kami nakku. Encemon mawon laka kita jujur. Enterem kami mamandu. Enterem kami orang tuandu. Perlu kam pagi ngata kam.
Palakin katakan adinggom etah man sampatan. Palakin mindo. Makana ibereken. Bereken lah. Opel nga ipindona adinggom etah siman sampatan. Maka labo suka ngeranenda. Labo suka erbelasenda. Adinggo ibelaskan tepati. Arah babahta kita ngakukan pengakun dosa. Tapi bacikang arah babahta kita erdosa. Maka dilah tenda desken api. Adikiti ia baci bana tasak gulen. Tapi digalang ia baci bana metutung kerang. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kalak jahat pedas jawabna. Tapi ipeturahna kesusahan. Makana kitab kuan-kuanan enda. Ngajari kita kai respon tanandangi kalak si erbelas. Banci jadi baskina tanah dakam. Lit persoalan. Kai pisi jelaskan man bana yang ngecakap nalalap benar. Makana si itu riken epe la teralokan. La ibegiken. Maka perlukan kita kentisi paksa tenang. Megiken percakapan-percakapan sila payo. Entah nape belas-belas sila teng-teng. Gelahna banci kita mengontrol dirinta. Mengkuasai dirinta. Belas-belas enda pemon-mon tergantung keadaan taka. Adi anak-anak singuday nina tergantung mood dan bad mood nina. Adi jore lah ukurna mahuli belas-belas. Laken cakak na teng-teng entahli si mesuina, entahli perbebenna, entah kurang ka istirahat. Enggo krina kakalak salah. Makana perlu kita menguasai dirinta. Maka derek kita ngukurkan kai siman belasen. Kalak si teratur geluhna mahuli hubungan naras di bata. Sehat kaya bagai kebiasaan geluhna belaskan kata-kata si payo. Jadi kebiasaan dirina, kebiasaan rumah di tengah-tengah jabu. Tentu pasti teridah. Ibas kegeluhan si tep-tep wari. Lalu bagai seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adik kita pelabo ateta kalak membelaskan kata sila payo. Kita pe ula bagai si banman kala. Adi kita pe labo merhat isakiti arah kata-kata. Ula si sakiti kala arah kata-kata anta. Tawin man banta. Sebab melalakal terjadi perjentikan, perjengilan. Arkiteken kita kurang bijak, kurang pentar kita ngerana. Maka nen situasina. Papayo waktu si teng-teng. Nen keadaanna. Raturban kata-kata siman belasan kan. Baci kap karidakam encasi kata kendai ban menghuli si ban lit terjadi perubahan. Baci jadi kala menghuli pe arkiteken rusul igas gasi alu kata-kata si jahat biadung na ngelawan berontak merawa kai si jadi arkiteken lit penolakan bas dirina. Makana seni naras turang sini kelengi Tuhan kuga sia kapayo iban kala ibas nahkan kata man banta. Kita perlajar bagai nahkan kata man kala si deban. Baci jadi dah kam labo ban kala lapang ngelawan kita kisat kala. Latinar rubat, latinar jengil. Layang git ersoal. Makana pengajaran si ikatakan ibas kitab kuan-kuanan nenda ngopayo dingin teng-teng mandalanan kan. Mari si benakan ibas rumah ta. Di selamenda kasar kita ngerana pekena-kenalah. Silati dirinta i tengah-tengah jabu. Gelah banci pe ulihna ku sinteram. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tiap wari kal kita belas. Genduari penungkunan naman banta. Belas-belas kaingi si rusur si belaskan. Pengarapan ta. Pengajaran Salomo arah kitab kuan-kuanan nenda ngajari kita gelah tetap rukur alum bages. Pepelenga kita rebelas. Ukur kendebe kai kari ulihna. Adiban cimin ibas kita rebelase.
lit ulihna, lit perubahan. Adik kita ngencalati kap dungrana bagikan kalak pelang. Dia tena pelang kay nari kap dugunana. Simpet gia ngerana di lo dia tena. Harapan talit perubahan. Sebab duni enda pe ijadikan di bata arah katana. Kata-kata Yesus siman saksinkan pas gedang-gedang geluhta. Kuga berita keselamatan sini babana. Maka kerina kita arah belas-belas tepe banci jadi kesaksian singgeluh man kalak sinterem. Belaskanlah kata si jadi kesaksian singgeluh dengan erguna man sinterem. Ermulia gelar Tuhan arah kita. Jana si pekena kaikin biak man pekenahan. Sebab kai belas-belas ta si genduarie kebiasaan tangrana sengayak metua pagi jadi adilah si pekena. Sengayak metua. Makana enca metua tridah me kugakin nai ia biak nang muda. Ibas erbelas. Jadi senina ras turang. Labulit waktu si terlambat. Mari kita ras-ras empekena. Adikin lit siman pekenan. Tapi dinggokin mehuli mari si pertahankan. Gelahna arah kata-kata tah belas-belas sini belaskan kita. Banci pe maba perubahan si luar biasa. Kubas kegeluhan persadanta. Mabai kalak sila lenga bengket kubas rarasan Kristus pe tertarik ia. Si selama enda pe kurang aktif minat ia merincuh ia sebab engkai kerehenta rekiteken kuasa Kristus sirdahin bas kita ibas nehken kata ibas kita rebelas maba kemalaman nate. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 206 canah si pedalan persembahan pengatakan bujurta. Mari ras kita ersada bas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Katandung go empersingeti kami. Gelah namin iikutkan kami peratendu. Surah-surandu ibas kami nahken kata-kata kami. Entah petupung kami erbelas. Sebab te kami Tuhan. Belas-belas kami banci. Membangun semangat kini teken, tapi pe bancika encedai persadan. Ajari kami suara surah-surandu Tuhan. Sampati kami, guna ngenen waktu sipayo, ibas membelaskan kata sipayo. Yukurkan kami kai si penting, dengan membangun rasmaba perubahan tupung kami erbelas. Bagai Bapa ngukai pepulung kami persembahan kami. Kamlah si masu-masusa. Kelah banci pe arah persembahan nenda. Rebuina dahin si mehuli guna pebelangkan beritandu si meriah. Banci idahikan. Si tading bas kami pe terbeluh kami make kenca. Pasu-pasundu pe serayan duras pengurus PJJ. Ibas ngaturkan perdalinan kebaktian perpulungan jabu-jabu. Bagai pekrina kekelengan kami, si ikut bas perpulungan jabu-jabu sekalienda. Ita hendukai si jadi basia. Ita hendukai perbebenna, surah-surana, bagai pe arapan geluhna. Tuhan mekuah hatendu, si sakit ibas kuasandu madan pinakitna. Si erceda ate lampas terapul, si burlabur lih kini tekena, banci paguh pengakun kini tekena.
Simon once kini tekena, tetap mulih ia kubas rarasan Kristus. Dengan PO Bapa, persoalan anak andu karena ekonomi, Tuhan sinampati dengan ngaturkan keperluan geluhna. Lali si metahat ibas kam Tuhan, guna mereken kesehatan si sempurna man kami kerina. Pasu-pasulah kerina na anak andu Tuhan, kelah pratendu tetap jadi ibas kerina dampar kegeluhna. O Bapa dikunelit selama indah kami ngerana, sincedai pusuh teman kami, alemindo kami Bapa. Ajari kami rikutkan sueras katandu, guna melaskan kata si sentudu ras pratendu. Sampati kal kami Tuhan. Sebab arah kata-kata kami banci kami jadi saksi ni Kristus, surat-surat ni Kristus singgeluh si banci iyoge kalak sinteram. Endam Tuhan pertoton pengendesan kami. Kerina kami rasa isi jabu kami, kubas tandu endaskan kami. Ermulia kam Tuhan arah kegeluhan gerejandu, bagepe kerina serayandu, ibabodoni endah khusus nabas GBKP, kubas tandu endaskan kami. Reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Jua-jua man banda kerina, Tuhan si masu-masu kita, salam sehat, tetap semangat, perpulungan jabu-jabunta, bukadung bas paksa enda.